الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فكان بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الكرام عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا به وحثنا عليه ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حديثه الشريف يقول صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة Bahwasanya kepujian sanglit pa Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tuhan mapatut kita ni pagpangayuan tawang iban pagpatilibunan iban paghagsuan singkatan unu masalah sin kita ni. Dan naman haparatungun sin Allah Subhanahu wa taala bala. Bagi nawa barang sin kita ni pa anak ahli kauman iban patiap-tiap pula amin tiandas sin Allah Subhanahu wa taala sin unu-unu mga jinisan pertandasan sin Allah Subhanahu wa taala patiap-tiap kauman patiap-tiap bangsa manusia in muslimun tetap in pakmabuga pa Allah Subhanahu wa taala ha unu-unu in aramalah iratungun sin Allah Subhanahu wa taala pa kauman amin wayrun duay mapatut pagtagipunan sin kita niyo panginduaahan iban unu-uning kawayan sin kita niyo angutun batbalaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin pagsaksiyan siya Tuhan tunggal wayrun mapatut pagtagipunan batbalaikan siya demikian Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin piaturun niya mari pa amin bangsa manusia kataan karena memandai iban mamaitay sunun kasabunan para kala pag-agama pag-iman iban sin kasan ng dunya dag pagpadlaw akhirat. Mga palampunan sin Allah Subhanahu wa taala. Bang mo kitawin hal sin muslimin ha dunya masi agun wayrun amin habiyaun zaman masi bang mo kitawin agun wayrun amin hatinya ini kaluhaya sin muslimin hatiap-tiap hula hatiap-tiap kauman hatatkala in hula yan wayrun na marintah sin pamarintah kabayan sin Allah Subhanahu wa taala. Mahulog makayan kita ni bangsa muslimin pisuko ibanaan niya madaran. Uni beta katu tani sin Allah Subhanahu wa taala hal biya ini. In Allah Subhanahu wa taala puas iyan niya kita ni wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ang panya kita ni reaction pagsabar. Ang panya kita ni reaction pagsabar. Maita sebab tuon ha pagsabar niyo yan. Unin hikayan mo magsabar na sadya hawir na hinang undubay dua ring kasandangan niya. Sabaran min kahanan sin Allah Subhanahu wa taala umat hilihil kaniyo sin unim pagsabaran niyo sikpit kahalan simu den nagulo in muslimin simu den napiso ko in muslimin simu na unin nadya to muslimin doon nakasabaran niya para tungon sin Allah taala kakuyagan uhi pa siya atawa sabaran niya tay maun niya law akhiratun kasandangan nila kana sin Allah Subhanahu wa taala in ayat sin Allah Subhanahu wa taala bang kita mga palanggon ha sin Allah Subhanahu wa taala لهم سن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ya kamu mga namarat saya, ya kamu mga namarat saya, pa Allah Subhanahu wa taala, isbiru, pagsabar kamu, wasabiru, iban pagsabar siabari kamu, pagsabar kamu, iban pagsabar siabari kamu, pag nasihat ko, pagpatugtong ko, tayo mo sa inyo, sabaran na, tusarin na, sabaran natin Allah Subhanahu wa ta'ala, wala niya kita ni piyasaran sin hal ini. Bang pagsabhi ka jujana singgin hawabaran na to, in parakala kaan yayahani arana aunda karayawan puas niya. Aunda karayawan puas niya. Muslimun kita sinba guwa gunagjat wa Australia, siyon inambut masjid, tiyak panayaman sinambuk datang. Tiyak panayaman sinambuk datang bukun pagpanayang amin dihi ka unuh. Hapyak panayaman niya, wat malaikan ikajul jana. Hinang kailo biya sinamin. Long sin bahasa Anggalis biyak hunting in mga muslimin na orya kanang halom sin masjid biyak timbak biyan sa kaula-ula long biyak praktisan sa jayaw. Siyud tahan-hana. Wakway na sa puas mga waktu pagsambahayang sa bukay loon pa jamaah. Halom sin masjid Australia pamatu biyak hunting ang mukambuk biyan hindi makan. Demikian yang nakuhundong, demikian yang dilingkod, demikian pihak lutang, ang pihak liki-liki di muslimin. Bangu kita parakala maka sakit pangatayan. Batwayan parengkatu taniun maka kita sinkahalan bot malengkan makayan bangsat dalamnya. Kimuk dan biak sindiha kaumanku atau masjidku atau hakuanku. Paraman sakuang ku serisap dibunuh. Bang kita nin tumayma hingga kangi asal matarang tiak kangi. Asal matarang dia kangi pasal niata intemang urna tulimin tiap praktisan. Sen Allah Subhanahu wa taala ayat kata ni papagsabaru supaya mahalulay na ain parakala yang keingatan na tudasan bangunin pajatun sin Allah taala hikmat puasin hinang nila kajuljanaan. Arakala impangan nang nila mapung nen Islam habiat tu kahalan. Arakala impangan nang nila muka nen muslimin habiat tu kahalan. Arakala pangannaw nila mamura na in katan sumud pa Islam bang nila bunuh ni muslimin. La. Langsin Allah Subhanahu wa ta'ala isbiru wa sabiru. Warabitu ibang sinpat tulong tamang kamu. Pagpangamus kamu. Iwan pagkamtus-kamtus kamu. Pagpahuhud kamu. Haantara ni muslimin la'allakum tuflihun. Murah-murahan kamu amin tawahirin dekanu sin Allah Subhanahu wa taala in amin hatinya kasenangan niyo dunia dan pagpat akhirat. Kiasan nang puasin parakala nagjatuh bang niyo kita hakauman sin piak jatuhan sin piak bunuh sinambuk tautin muslimin inna patainia muslimin bataurun muna ba bataurun na yanun muna kaiman palami awikan nalila maubus den muslimin hakauman sokat na nagkamatay piak bunuh giantian sin Allah Ta'ala in kaiman palabi miatay renga muslimin giantian igiatusan paimuhan muslimin pangandam ni kakangi inag jatuh ang pawali kakangi siyabaran si muslimin sabab pang imatuin muslimin hawairu nisab sila nagkita naa singkaharan ang panilakyat tunaa papamarinta sin Australia maray kumpasan ko ang panadungo ngalin pamarintah sin Australia muslimin may taisap kamubihan yung reaksyon ni magtuwi. Lagyan kiyang lak niyo na patag parintah. Alhamdulillah yang lak nila patag parintah ang panagimaan ingkahalang sin mga bukun muslimin na kauman na hula ang panaimulong pa muslimin ang panaisap nag-research nagpasya sin Islam ang panatul piano sin Allah Subhanahu wa ta'ala in pangatayan nila pa Islam iman pa muslimin nagsahadatin matawag ng mga bukun muslimin nahinang sila muslim po sinagdyan isbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun murah-murahan bang main kamu magkasanangan maka sinamin uni rin sin Allah Subhanahu wa ta'ala paruntungan bihan desa bin nagjatuh katau temang orang natua China pihak nunggu pihak patay katang neng bukun sinamin ba kawang kupayan aw pareng ng mga bangsa muslimin
ya jijil nilah ha amin jijilan na tabi dakuman wairun kairu pagtamu amuren na kaya tatabunan yung kausugan nila kaya tatabunan amuren aurat niya bos dengan turing misan makalingkot marayaw di misan makatindog pasalin jijilan dada di basi suway saja nagkukulang hapas langan suka iban patod hapantayan habukon patod maris sining kaya utangan kairu jinil dengan mga bangsa muslimin subhanallah bang mo kita ning kahalan asal makarumal do bang mo kita ning kahalan ang panakaw asal da ko hebla ang panakaw tug mapangsan si pagkahiblan mo mayta ando kairu ikaw kun bang kimok dan kuno inya ay usog yang tay mahudmo bang kimok dan kuno usog yang maas mo bang kimok dan kuno in siya yaun ulo na rin mga kampung karabat sinikaw uska kita mo ting kahalan biadin na masakit na muslimin nagdato sin Allah subhanahu wa ta'ala imin isbiru wasabiru warabitu ayaw kamu mahuplis sa rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala misan paunin na jato kamu pagtakop kamu kataan ang katan yung doa niyo pa Allah yung doa lima niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun asal din yung kahalan sin pagsabar hakaw man manglulunggo hakaw man manganiyaya hahula po kung kating pagparintah asalin muslimin kabayaan nila tut pagpanayaman lunggoon patayon apa nila pagliki-likian in Allah subhanahu wa ta'ala di niya rapasyaran in ipon niya in Allah subhanahu wa ta'ala kita ning kahalang sinipon niya hisiuring ha mga muslimin in ang gatong nin 25 niya pa Allah subhanahu wa ta'ala karena ikhlasin panginduaan niya di palihong sin Allah subhanahu wa ta'ala iatlawan pabulangan buat malaikan iparatong na sin Allah subhanahu wa ta'ala in babausan atau akan tutulungan pamangabang sa muslimin alhamdulillahi rabbil alamin tiap patay nila muslimin ay namukusakan giantian na sin Allah ta'ala dahil haliuran nila mismo giantian na sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil haliuran nila mismo dahil habangsa nila mismo iban dahil mga namarin tarangkan nila mismo inimian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah pertandasan katutaniw sin Allah subhanahu wa ta'ala ando kailu wairuun nakabausin muslimin na China wairuun nakabausin muslimin na China pasalin ng lunggo parintah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam imiyan at doa silahul mu'min in dua Allah subhanahu wa ta'ala amin ang katun sin mu'min in dua liman ya pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Rab ha muslimin na anyaya law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa bainahu wa bain Allah hijab wairun lam yaqut sin duanya yang Allah subhanahu wa ta'ala wairun ut makatampan buat malaikan bang sin imian ya Allah ya Rabb mangin dua mga yutabang di yan ugpasun sin Allah subhanahu wa ta'ala dua sin mu'min na anya hindi makahilang mismin pag-araman niya nalunggo pila na rin ng muslimin hakauman niyaon amin tiap patay nila in kababayan sin muslimin sin kita ni hakauman nila yaon kailubang mo kita wallahi makaahot-ahot sa uning mahinang muna wag malaikanin muslimin hadunya bukun sadyang kauman amin tiap jatuan sin kahalan dito hakauman sin China wag malaikan muslimin hadunya in mu'minun hadunya mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang papagkahin niya tayo mahud niya muslimin in Allah subhanahu wa ta'ala biandaan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala pahubutun ni pag-iman na tukane sin pangalus pa Allah subhanahu wa ta'ala law sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin law sin Allah subhanahu wa ta'ala o kamu lang yang mga namarat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayo kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang dahil hauning sabab sin tatabangan sin Allah ta'ala para tungon niya dahil asab sin sabar niyo ista'inu bis sabri was salah pangayo kamu tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala amin para tungon niya tatabangan matun kanyo halabay sin pagsabar niyo labay sin pagsabar niyo uno magsabar na yung muslimin hawal na hinangon labay pasabi pagsambahayang niyo labay ha pagsabar niyo iman labay sa pagsambayang niyo unih naman si muslimin pagsambayang naita
Pasal doon na pagsambahayang mustajabin doa. In pagsabar sin Muslim sabaran ning kahalan sa hikatto niya, hireklamo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, sujud niya pa Allah ta'ala, ya Rab na niya sa kami. Ya Allah dia ini karapatan nang wala diarihin. Ya Allah najulja kami. Ya Allah katatema murannamu. Ya Allah haunu mo tawahuningan sin Allah ta'ala fi salat. Doon na sambayang. Sibuk din magkunot. Sibuk din sujud. Sibuk din panatnan sin takbir hakatan. Kijut ko ba sin sambayang di muruan Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biat din na bang maubusin sambayang demikian. Ang pamag-aminin katan sin kahalan. Yang ngayon pa Allah subhanahu wa ta'ala tatabangan, ista'inu bis sabri was salat. Pangayo kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala tabang, amin para tungun niya kanyo, inuling tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lamay lang nga pagsabar niyo, iban sinduan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ulang sambayang, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ma'as sabirin. Inna Allah subhanahu wa ta'ala serta sin mga tao nagsasabar. Asal yanin kahalan sin pagsabar. Amin makayan kawirun na mahilang sin kami watwalikan magsabar. Naam. Long sin ulama as-sabru kasmi murrun nadaqatuhu walakin awaqibuhu ahla min al-asali. Long sin ulama in pagsabar. In hunit sin hal sin pagsabar biya sin word niya. Biya sin kalimat niya as-sabru mahunit bisan in kaptangan. Mahunit bisan siya hibumat. Long in pagsabar. In hunit sin pagsabar biya lang niya sin kalimat ni mahunit basahon. Murrun madaqatuhu lang niya mapaitin pangnanaman niya sa in kahulian amin kaina pusan para tungon sila Allah subhanahu wa ta'ala. Bunga sin pagsabar yan nanam niya malimu di paratung sila Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin nanam limu lana kasturi al amin tunog amin hati niya gula lang sin basa sin kita ni in limu niya maita dengan sab sin pagsabar. Para tungod sila Allah subhanahu wa ta'ala in tatabangan niya hawala na angan-angan si mu'minin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Liyunggo nila yung muslimin. Hakauman nila wairun makatabang bangsa muslimin hagwa sin China. Sa dihilan sila kasusahan sin Allah subhanahu wa ta'ala entire dunya. Entire dunya din sin Allah subhanahu wa ta'ala kasusahan. Nagkagingiin pamarintah nila sambil di na sila kadtuon sintoris suran mahinang nila income di daysab sila taymaan sin mga kahula-hulaan datungan isin limaway rin nga hula yaon iban sin mga tao rin nga hula yaon ban di pasuran di makakuha di makasud. Sambil in sakit piaratong sin Allah ta'ala tatabangan kiingatan sin kamu bukunin nakatatapo kamatani. In tatabangan sin Allah ta'ala bangsa muslimin may bukun affected sin sakit yaon in mga muslimin amin yunggo nila sinang kahula da sila. Sa piyawa sin Allah subhanahu wa ta'ala hawala dumaing halam sin China amin dito mahinang sakit atay sin nagparinta China bang sila rin magpabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan nila sakit atay in muslimin ha dunya, dihilan desab sila kabiasan sin Allah ta'ala bi'laku dunya. Narain kabiasan sin hula landang, pagkahula-hulaan sin dunya. Di tayman, di pasuran pahula duwain in sin lima may hula yaon. Di day sa pagwaon din nga hula yaw hisin na hula day doon pasalitay mo sing kebalan hula maita pasal nagdara sin sakit makalamin pangsan in malamit mapatay magtuy dia sin hula yaw bang pila na sadya in amoy miatay wayrun narap hospital in nagkaitong sadya yan pagsabbuton sin namin pagkakitaan sin kita ni TV amo rin nagkaitong hospitalan pos dengar tumataw pen na Georgia na miatay hagwa sin hospital hakabaybaya nakakauman-kaumanan dihilan sila sin Allah ta'ala kahina yari pahadun niya sabab hina nila in adama sin Allah subhanahu wa ta'ala hina nila in bangsa muslimin hina unday sab sila sin Allah ta'ala kabiasan hakatibukan sin dunya wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsan والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والداعي إلى رضوانه يقول صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة لوس النبي صلى الله عليه وسلم masih in pertandasan sin mukmin iman sin mukminah doon tang Allah taala siu daging ko awarannya atau kan anaknya atau kan pangartanya sambil sutsiun sin Allah subhanahu wa taala kin awarannya amin makbak si sinton ni rabbul alamin wayun makapin hambukang sulak dengan mapertusannya artinya in mga parakala pertandasan sin Allah subhanahu wa taala jumatu iman makjatu agin mabaran sin kita ni ini hati hipaklanu sin pangatayan sin kita ni iman gin mabaran sin kita ni supaya maka tumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala iman maka pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala iman maka pagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab bihanin kahalan nagjato kato temang orang nato agun maka iyan in mga tao China amin biha ini in amin hati niya pertandasan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala iman sin mga tao Australia iman sin kebaran hula iman sin kebaran hula akit sin pakunu unu na in Allah subhanahu wa ta'ala kikita ning kalan sinipun niya sambilin mga sahabat na kauna radiyallahu anhum nagpakakinam sin biya ini kahalan nagpakayan pa Allah subhanahu wa ta'ala naglam sin Allah subhanahu wa ta'ala hunalika al mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida langi habiyat tu kahalan amin tiandas atau tatandasun in mga mukminun sambil langnya majuk-juk sila sin juk-juk damak halom pangatayan lamayngan iyanun biar dinin tatabangan sin Allah ta'ala katu biar na kita ni malikta sabi ini kahalan hawlun doa na pa Allah subhanahu wa ta'ala maka bisyara mapangkal pa Allah subhanahu wa ta'ala sin pertandasan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga mukminin bukan mustahil magjatuh tiap-tiap hambuk dengkatu utanu yari alam sin masih dibanisin nakadunguk sin suara sin kami in Allah subhanahu wa ta'ala tanda sunnin mu'min deng nama nangin huwabarannya paanaknya asawannya iman sin pangartanya atau tanda sunnin mu'min maka agad pertanda san hakauman atau hamula biar sin nagjatuh sin kahapun dituha ini dabaw auni sabjuk-juk sin Allah subhanahu wa ta'ala juk-juk di ko kayan tadbang nakalulubay atau akuan haunin iyabutan sin juk-juk asal malapay na sadyan hisyuring ng mga mu'minin nakuhula hakaw manahula amin diha tungan sin pera tungan sin Allah subhanahu wa ta'ala pertandasan in mga ini mga palang guna agama Islam di mai in pertandasan sin Allah ta'ala katu tanyo sehingga mungkin kita ni pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala wayrunna nakapin pertusan di katu tanyo bihanin hurit sin pagdumnya sin kita ni maka yan kau may tahikuan biyan yung parasaan biyan yung pagkar tumtumun sing kita ni mapalanggon ha masin Allah Ta'ala in Nabi sallallahu alaihi wasallam yan katu tani ad-dunya ay Nabi sallallahu alaihi wasallam yan katu tani ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir kasalin dunya misan pabiyan din impagdaya sin muslim in dunya biyak da jijilan kaya habiyat dengan luak sin hula iman sin taut sin pangarta in dunya jijilan dakatut taniu aita pasal bukunda kauhaya himinang sin katan sin kabaran in Allah subhanahu wa ta'ala biutangan niya kau limitation biutangan niya kau had tuk darunin hawa sin tikamu tuk darunin hawa sin abutanmu tuk darunin makajari mudaranmu tuk darunin misan paget din sin arta sin tau au limitation sin hal sin dagan sin kahoy dunia bukun biya sin kafir magdul baya long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in dunya biya siya long nga jijilan mga mu'minin pasal aun hat niya biya sin sa kaulo labi utang basi amulinin layu abut-abutan sin ikaw may tayo kafir hamong haya hadun niya abutan nin kabayaan niya sa kaula-ula in dunya niya amulin surga niya in dunya niya biya in parasan sin kafir hadun niya amin magdulbaya sin kabayaan ni hinangon biya sin pagdulbaya sin mu'min alam sin surga biya sin pagdulbaya sin mu'min alam sin surga hangkanin dunya sin mu'min in sini jijilan agun kaniya sab sin suway siya makadasara sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil aun papartandasan sin Allah ta'ala pagpajatuhun niya katu taniyo deng hamanaw pamaslak mapalang guna kami Islam
Aminin agama sin kita ni tiyay magnato. Aminin syahadat pihak saksian sin kita ni pa Allah Subhanahu wa taala. Tuhan na Rabbul Alamin. Amin tiyay magnato in Quran Constitution sin kita ni. Tiyay magnato in Nabi sallallahu alaihi wasallam naman da ikato tanyo sin ikatangi sin pagtunya. Iban hikarayaw niya. Iban kasanang hadlaw kiyamat. Sinuno naman yung parasaan magjato. Mga palanggo na agama Islam. Patut hikasanang sin kita nin agama sin Allah Subhanahu wa taala bisan pa ikaw na sin dunya biya siya dijilan sa insan ng sin pangaten sin mukmin yari siya hamaw sin mumin amin yaun duuning kasanangan niya wayroon makasibu sa banding bang sin kaunan niya nagmabuwa pa Allah Subhanahu wa taala dahil nga dalam yan tumapalang guna agama Islam in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil pa sinamin katurun Quran kaniya hanakum mulin Nabi sallallahu alaihi wasallam kapatan tahun sambil najamiyaw in kamatay sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukunin ma'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam di makajari magdaya bukunin ma'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam di makajari mahinang sultan bukunin ma'nin Nabi sallallahu alaihi wasallam di makajari sa pini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam mahinang siya tao miskin iman patayon siya kamiskin iman sin amin buyon siya hat lawakhirat sin kamiskin sa mabayain Nabi sallallahu alaihi wasallam makauna pasurga amin tiyo imbis tahun kaniya sin Allah Subhanahu wa taala sa kunin ma'nin muslimun di na makajari daya bangin pagdaya sin muslimun maka tasyara sin Allah taala amunayan insarayaw-rayaw din ng mga muslimin sa din mukmin makusog pa Allah Subhanahu wa taala pangarta pikiran din orang sayaw-rayaw mukmin pa Allah Subhanahu wa taala in Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagdao biya sampay na agama Islam sambil paat daw inimiyabot pakatung tanyo kailin pagpatumtum dahil nga agama sin Allah Subhanahu wa taala paglugtog sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam patut sumalawat kita ni Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ويا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.